Superintendent of Police ke East Khas Hills ubak Sylvester Nongtinger haka Henry Trik Nailur ula kentat ya kajing keno u President ke Voice of the People Party VPP ubadeiru u MLA ke Nongkrem uba Arden Miller Basayomoy bagi pulut kilabat ya kali jong u haka jing talasi yaki kali kibata yet yong haki benta ke Shnong Maulai. Habakren shikilap thai kubor uba Sylvester ulayathu bahak arp Trik Nailar baladam ki pulut katnat traffic ke Maulai kila penong ya kajing talasi patba ni random checking ya ki kali bata yet yong hasurok kumshi benta ban pentre kam ya ka hukum jong ka yeng kashari Supreme Court. Henry hapdeng kani kajing talasi hakapor kumba khatway shiteng lawan yat kawai ke kali Fortuna hakabaki pulut kila penyeng namar kade kajing talasi napang Henry habala talasi kila tip bakade ke kali jong uba Arden bat kumtahi klem dapen slam kila pelat no klem dap talasi ya kani ke kali ong USP. Uba Sylvester ula ongru bakani kamde satya kajing talasi kerpang yanu Henry kade kajing talasi patba random checking tang yaki kali Rio Shimen Henry watki kali sorkaru kilangat lang. Ula ongru bat katkum kijing ta jong ki bor bahalor baro ki menteri sorkar bat ki MLA ki dan yakahok ban bu tang kawe ke kali ta yit yong. Nalor kata ulapan pauru bakaladan kajing ta naki bor bahalor babaru ki MLA bat ki menteri sorkaru ki deban pa yaki number plate jong ki kali syakatrat kampo yeng bat kani katanat kan sapa syaki pulit banle yak badan kam. Shu USP ula ong baka kebalami hakirinsan social media basyak talasi ke kali jong MLA kamde satya ka bashisha namar kade kajing talasi patba bat hapadan kajing talasi lada ki kali ki bana syakmat kila sange ki kali syadien ru kila sange lang namar ba ka weiru kade surak ka bakhim de bata ba ong kali jong badan dia kajing shisha haka ar trik jong banai was kumba khatway shiteng di ki traffic police mulai ki dang pelong ka random checking hapo surak ban check ikini ki bata kini gidiong ni dai di kani long katkum ka orar jongka Supreme Court di kat hata kasni kadan ka random checking but hakta por ka one way kani ka private vehicle kot ka Toyota Fortuner but ki officer lagi kena atur ki personal mar it's random checking mat kat bawan gi personal shwa dan dala check bade de ka kali jong ba ada MLA badan brom jongka nam crime consultancy de hadin ba ki kena jinga lai tu berkali jong ba adan de klem dapen slam ba plug road hi klem check hiru ba ta klem tarun mar kali jong amle den rei ko bami social media checking ni ta tang try kam dere marba it's a random checking the way ba random checking mor la snya iwe na kman mon dadin la snya lang di nomor ba pirate bi ka sro kalong kabaret di kadika routine checking jongi ni claim check tang ya no rai ya ba koi marba kini ka khatnyos pa program kamde tang ki kali parbet ki kali sarkar la kontla kumbalai putli neki kali sarkar la don hantu ni katum ka direction ajrong ba barokoi ki minister bat ki MLA ki long indatel banbu kawai ka kali bata yedio katai ka verbal order ni te ko ha tangkawai te kumbalong mantangi la da doni MLA ni minister mi nginam we kumbangi la pata ni da ka bor mana kamjong ba ki MLA ki minister ki la ban pan kami we de la da don MLA don minister pot nginam ta kum ka verbal order pengiyo na chro ngam la ba nomor ba da PUM kan kamshalor ma ba order jongi denalor tingi ba kamret wat ni execute ka order ba la pencet adon ka jinpha na jong ba barkhoi ki MLA ki minister kin submit ki number jong ki kali spo home department dina home department be kan spa shingi spo office jong tingi la yo kato kan ingot ki MLA ki bala pa shingi ki MLA minister la don ni home minister la pa shingi home minister jongi ban kong do ba la pa ki la don ki MLA ro bala pa shingi ki rushimet lene mano ki kwa banta yidyong kisnyong ba ki don kamata yidyong di kaladon ka komiti na ka soka but ngala share ka group chumpi but thank you ki officer samut bala banshad da ka sorka ki la ban decide la ban rai ba la da ye ki applikan ki la nem ban ai bor banta ki yidyong rai am da ki pat
te kumangiru kali jongiru ngi klamta idiom marba ngimlo entitled klamta iru te kali pulile the pipe kali jong East Kazil police. I assure you that not a single vehicle ngi ta idiom but ngin am shahiru